Kosuka motuni gababunge kurwase county ya Samburu banyamochire wizara y'ekisemi asogota gwatoke bitabu asechinga kichibwenerete nigo ababunga bubatebera buna aborokigwa kurwase county eyo nigo banyorire omochanda gose nigo banyore chinga kichinko kobwatekana ni wizara y'ekisemi gotabwatoke bitabu nabono nigo babolire wizara y'ekisemi kobwatoke bitabu ebyo asechinga kichibwenerete bunenchera yemoyo kwene kibuna amasomo nkogenderera ase county y'ubuna asechi county chinde ababunke kurwa chinsemo ochiakire no morakera bamochirie eserikali konyorwa kwena na ibitabu asechi skuru ababunka abo batebire aborokiwa abo baguchia kokora matemu manene mbaraegwa ebitabu ebyo. Kuna mashule ambaye tumeanza kitambo sana, hata wengine wanaenda kufanya mitihani ya form 4 lakini hawana vitabu, na ile ambaye imekuwa shida kabisa. You can imagine CBC watoto wale wako grade 8 wanaenda grade 9 7 hawakuwa na vitabu, lakini ajabu ukiuliza vitabu huko kwa omoroberi oyo niko beireke kocha kurwase abana bari abakorwa ase ensemo bakong'anya. Suppliers wanatoka tu sijui wapi, wanapeleka vitabu 2 kwa shule, kitabu moja, vitabu vitatu. We want the ministry to review the policy of ensuring our primary schools and the secondary schools have textbooks. Ifike kwa mashule on time na pia hizo vitabu ili ziweze kusaidia watoto wetu kule shuleni. Tumesikia kwamba literacy levels hapa kwetu iko juu zaidi kuliko kaunti mingi sana, na tukifanya juhudi kama hizi tutaweza kusomesha watoto wetu, tutaweza kusaidiana pia wanafunzi wetu watie bidii na kuweza kufuata sheria. Boigo amarita mapema sabana abanyaruka akwanirwe koba ekegocha asensemo ya masomo ase county ya Samburu abarai gokwanira buna nebwenerete kubeka emeroberio yo gotanka ebikoru ebyo. Pregnancies ambaye wasichana wetu wengi wanatoka shuleni kwa sababu ya mimba ya mapema. Tuko na jukumu zote, tunaweza muomba na izwara miti. Sisi wote tukuje tukae chini pamoja na ile walimu wale ambao wanahusika na wanafunzi na wazazi, tuweze kuwa na nafasi nzuri ya kuzungumza kuona vile tunaweza kupunguza mimba ya mapema. Koripoteria egetaseni kia Voice of Victory Elietarianen Job Oseko. Togo tigana na roboti oru kurwase county ya Samburu.